Urutahe rw'umukama rubiracaye cya Kasure Primary School mu Gombora ya Kasure kandi abataka bagambira umukama ko byo butegetsi by'ubuntu baganisamwe abantu mu nganda ahabwe inshonga zo kuronda karuru politician z'undi abapolipo na muno abakwenda entebe rundi kukuratira isaza linu umurukora turukuru wihanga ngo nibagenda nibabaganizamu abantu nibabateka mu kwirarikira abo kubeka icyweka kina abantu abafuruki bayinje nibabagambira ngo bari hitaka liyo mukama na wecyo ngo omuhabesimbiro ni walesero mukama rukira abasayije mu kicyweka kinu kwija kubinga abantu mu mataka. Bernard Tungwako rumukirwa wo mukama mu kugarukamwe abantu aba agire ngo kumara hekizo bucyo by'ubutegetsi kubaganisamwe abantu bine kutunga byapa by'amataka gawo mukasumba katarika harantija kubatekanize ahamagombora abantu nywena barugonze byapa kugenda kwehandikisa nuko tukahikiye nambe zirukumara tukatunga bebyoma bakija bakapime bibanje byanyu mukatunga byapa byanyu byamataka omuntu arikoza naba habiri abo kuba omukama arakibalize n'undi nyingi nyomba ira mu cabinet y'omukama kumara imyaka kama 20 tarona na kikaro na kimu na mbere omukama yagamena twali itaka lya abantu eje kuli abantu. Omukama Dr. Oyo Nyimba agambira abantu bacegegwa ngo bareke kunagana kakasasara hibabona na munongo mbishara otireho no kureka kucwekereze bibera kandi bashomesa abana babo. Eminyete yerekera amashemerwa habo mukama kubatayira otireho no muto mukuru gw'empango yo mwako gwo kubyara imiti kubasagariza busebyo buhangwa. Impimbo mwingi muno kuratugisize ukabasayije mukama muifaza linu ya chaka kana mgomboro ya Kasule hano Kasule Primary School mukama aliyo na alumukawefube yo kuteraniza esingano mukama bwaturu. Omukama hendera kubyara umutahishomero ya Kasure Primary School ngakamanyiso ko garize byo buhangwa gasha kwa Philip Marangira.